kudanganywa, tumedanganywa zaidi. Na kwa hivyo tunataka kujua, hata rais alikuwa pande hii ya Kanyoni na alisema pesa ya demu ya Kariminu, wale watu wote hawajalipwa, pesa yao iko karibu na imetengwa, kwa hivyo watatulipa. Na kutoka hapo hatujaona matunda hata kidogo inakuwa. Kwa hivyo sisi tunataka serikali ikiwa inasema ukweli wa kabisa, waje watuambie pesa hizo wametuahidi ziko wapi, ndio watulipe. Mimi ninapohesabu ma CS wa maji, nilianza na Wamarua, tukakuja yule Sisiria, tukakuja Cherogui, tukakuja sasa mwingine, hata ni wengi na sio wengi. Lakini hawa watu wametuacha katika hali ambayo wakati wazazi wetu saa hii wamekuwa sasa wamegonjeka kwa sababu ya magonjwa ya maji. Na hapo ndio tumesema sasa imetosha, imekwisha, imefika mwisho. Ni kwa sababu kama serikali hii tunasikia hii sasa ya William Ruto tuliyoichagua, tunasikia vile wanafanya sehemu zile zingine, wanasaidia watu wa sehemu, na hii sehemu ya Central hapa kwetu especially Gatodo North, ni nini tuliwafanya? Sio hiyo ndio swali mimi ningetaka kuuliza hii serikali. Mpaka watu wetu wanakufa kwa maji, wako kwa maji. Mimi hiyo swali ningependa tu watujibu wakubwa wetu. Usiku ukilala unapata vitu inaenda kwa mabati kama watu. Na maji imetukaribia, hata ukiwa jikoni unaweza ichota. Saizi wanataka tukue maiti ndio wakuja tuone magari ikitembea pale kwetu Gesagi. Hatutaki hiyo na hatutaki 30 mita, na tunasema hiyo siku 14 haitukubali. Tunatakana siku 2. Kama hatutakuwa wamesema hawatakuwa tayari kukuja, tutaenda kuandamana juu wazazi wetu walikuwa na usima wa mwili. Saa hizi wengine unapata kwa barabara wanaenda wakiongea. Saa hizi unapata mtu alikuwa ako na afya, saa hizi unapata hata ako na kilo 20 juu ya hii mashida ya dam. Tumeambiwa watu wa Kariminu watalipwa mpaka tumechoka sasa. Sasa tumeamua either turudi kotini ama kwanza tuongee na serikali, tuingie maofisi ya ministers sisi wenyewe, tutaleta watu wote Nairobi office ya NLC ili watu wa Nairobi wawaambie watawalipa lini. Serikali ikifanyia hiyo wanaifanya haraka iwezekanavyo, watu wa Kariminu ambao walipeana damu kwa moyo mjukufu kwa serikali yetu watafurahi sana, sababu wengine wametaabika sana na zaidi, sababu choo zao na nyumba zao na mashamba yao mengine sasa imemezwa na maji, sababu ya muhula huu wa maji imesidi kushida damu na ikashukua mashamba ambayo haikukubaliwa wakati ule tulikuwa tunaagiza tutachukua sehemu hii mpaka hapo mpaka pale. Murono thina haha iguru ni muiga mwetu migunda tutu tunini no ino minene ri mukaiga mutinio wa nuthandie mutigerio ciongi 30 meters, that is 100 feet roughly. Na hii 100 feet ri ukorwo kimenya mahanda muti wao hau ungikanyitwo kiutema ona no unwo maguru. Turegane na mita 30 nigucokera muregane nayo piu tondu hau niho turanyitirwo ngingo tondu ria mokire manyita 30 ri hau hangi magutigira hanini ri warora ku na hende wengi ni muria twaitirwo ona gutie mundu wahotire kugura mugunda tuikarite ogwo tigora wakihotire ugiaka kaundu ogwo ri tuikara tandu twi Maai mairutu-ini ni undu ucio ngumwira u ogwo kamite itu irauga mureke tunyitane nayo uria mekwenda tugeka mauga ni hoini riu kanini na kanene tukaimira totorokeria kunyitwo tukoretwo na CS hakuhiana twanjirie na Wamarua tugiuka Cherugui na we Cherugui ni utoe we Aria na President Cherugui we Minister of Cooperation umwire andu a Kariminu ni marathinika brother witu Mathio hindi ya mheshimiwa ore wari mutumia hau niho Mathio ndonire ikio thiini uyu urona o tukirwira Kariminu micemanio twanathio tukuna muthenya no andu amekihiburania matwika riu rora thuri na atumia andu ni makurire ni ndoka ndona andu ni makurite andu na matire na riri
Niguthinio ni Kariminu damu andu aya manengere ibesha ciao. Kwa hivyo we appeal to our president, deputy president na wajumbe wote wa hapa, mheshimiwa kururia, we kururia roria guku. Tukwenda kururia roria guku Kariminu riu. Oguo mwamuhurira ruhi aigue hari ari. Oke arorie guku. Andu aya muime Maai-ini. In actual fact, niona no to appeal guku kwa the world environmental. Turia atiriri gicagi giki gia Gathanji kweri ni kiagirire guika miaka 10 githe Maai matigakorwo maingirite kuu. Nyumba citu iga o aka nyumba igeka atia igasinki toria muthuri ungi oiga haha nona. Koguo ithuĩ tukwenda nginya gicagi giki giothe nginya ha tauni hothe kurorwo na ritho ringi. O imagine kuma riria mathimire na haha magithima magikiuga atĩ nĩ mĩgũnda ĩno tũroya matire matwarĩra NLC mĩgũnda ĩyo marigiciirie na matũtũragia ha tuthiũrũrũkaga haha tũragia thĩna wĩha nĩ twĩrwo nĩ ta ndĩ ũmwe wĩ group-inĩ ya president group-inĩ tũkoragwo nayo ya president ya WhatsApp. Kaundu kau nĩ ndĩgaikagia mũno na gakarehe thĩna mũno. Andũ makoragia ĩka Kariminu yatuĩkire ki. Group ĩyo yakwa ĩna CS ta 5 nginya amwe anene. Ukoragia Kariminu yatuĩkire ki. Hingo ciothe no gũthiũrũkia atĩ wanda atĩa. Twaima kuo Tuesday nĩguo matũmire list ya mĩgũnda 30 kwa NLC. Riu ara turoria atiriri ndoka muri murona Kenya Gazette ciama ni twaigite turore Kenya Gazette ndoka herero ima koko na yatumwo migunda 30 riu tukarigwo atiriri mwagituma migunda 30 kwa NLC ni migunda 30 no kono ni ndumaga njukiria ciguaga no gucitumako ige citumako office icio maime mokite nako na guku na hihi ndio no ngitwira njukite magwate tondu ndio tondu ma ni ate ithuĩ tũrĩ ature tutirakena riria higo ciothe turona ati kioro ta kia muthuri uyu umuthi uragithie kioro Waikire Kenyonga to tweciririe tukurio mbeca ni athi water na National Land Commission tutoke ndamwira u to niguo kuri nguga cigo igire kana ithatu ha twaneania migunda itu tukiugago wega ta muireti urenda kuhikio ni mundu ta macete tukaheagwo thota tukahakagwo tukanyua thota na tugacoka tukainuka kuma hindi iyo ri andu amatuite matunogetie wega makiunaga tari andu monaga tari ngoma to hindi iyo monaga ni muireti maakienda rĩu gũkũ rĩ gũkũ nĩ gũtarwo kũratarirwo na hĩndĩ ĩyo marokire gũtara marokire gũtũtarĩra maroka mokĩte maita merĩ ihinda rĩmwe magĩũka magĩtara mũgũnda wothe rĩrĩa rĩngĩ maroka marekĩra mbĩkoni maratathi mangĩ ta maya matune nĩ ũkũmona harĩa igũrũ magĩcoka magĩtwĩra maratara part 2 mwena ũyũ wa nakĩanda na mwena wa na rũgongo na ithuĩ tũgĩtĩkĩra no rĩu twacoka gũikara thĩ na tweciria tũrona andũ acio nĩ gĩthiũrũrĩ marĩ nakĩo tondũ kĩrĩa matwĩkire kĩũndũ tũtoĩ tondũ rĩu tuonaga marenda kuoya mita 30 o iria na rĩu tondũ mita 30 moya rĩ mandigĩra na mita 30 na kũu rũgongo ndirĩ ũndũ ingĩka nacio na ndingĩrĩma ũndũ ũrĩa ũngĩ wa kerĩ mĩgũnda ĩno nĩ tũrarĩmaga na tũgathondeka kahũa tarĩu niĩ ndĩ na kahũa ha rũgongo kahũa kau ndĩrathondekaga na ndĩrarutaga kilo 2000 rĩu ndingĩkĩrĩma tondũ nĩ matarire na rĩu ingĩthiĩ na mbere na kũrĩma ngwĩkĩra fertilizer ta fertilizer ĩrĩa ndatereire gũkũ kwoguo nĩ ũndũ wa hathara ĩyo ndingĩtĩkĩra kũrĩma na ndingĩtĩkĩra kũhanda indo cia gũtũra gũkũ thĩinĩ wa mũgũnda kwoguo ũrĩa ithuĩ tũroiga na ũrĩa tũrenda ta community ĩrĩa ĩnyitĩirwo mĩgũnda nĩ either moke matwĩre atĩrĩrĩ mĩgũnda yanyu rĩ tũkuoya mita 30 matwĩra tũkuoya mita 30 na ithuĩ tũmere atĩrĩrĩ mĩgũnda itũ rĩ angorwo mũtikuoya kamũgũnda gothe ta gaka gakwa rĩ tiganai nako rekei thiĩ na mbere na gũkarĩma tondũ no ndĩrakĩrĩmaga na mbere na nĩ ndĩronaga irio cia kũigana ndĩrathiĩ gũtaha maĩ na gĩkombe ũguo ona ndingĩtiga maĩ riko ngore matherũku ngakĩũria atĩrĩrĩ rĩrĩa tũgathiĩ maĩ-inĩ macio tũgwe kuo rĩ nĩguo thirikari ĩgoka gũtũruta
Twina mathina maingi kinya na ng'aragu turi onayo tondire kindu twikaga atia turimaga ni korobea ri ni turatuaga ruko gwatwikire kwa andu othe tugacoka tukoria atiriri miti irakohoka ikagwira mici tukarigwo atiriri iyo muti riri ugakohoka na ciana cie mucie cie Aikari tutigakoragwo kuu ni Ciimba tukaiga atiriri na to ni twetekiririe demu yakwo ri ni tuike akurihwo ugetha aciari itu mateithike aciari itu matuikete akuhinyiririka muno ona ithuĩ tukarigwo atĩ ta tukurwo ni aciari ni undu wa demu ino ya Kariminu twetekiririe yake koguo turera thirikari ikorwo ikihika na ni ona thikũ icio 14 ndirona icio maigaite kuandamana nicio njega ni ona ndirona aiko gutigotuka muthenya wa umuthi rucio tutuike a kuandamana tukinyere haki itu tondu aciari itu ni mathiete na mbere na kuhinyiririka. The whole of this area. So you are said to now water supply is funded by the ministry called Kairi, and we have intakes and pipelines, and we have inspected them, and we've checked the head, and because above where Kariminu river can reach, then there are around almost 4 bridges before you go to Thutha, and also all those sites is beyond the impact of it. So that takes most of the energy, so that hapa na wamekuja kusalimu kuona na tunashikaga hapo tunaitaka Joseph kama damu ule marazi na joke dimwirigia ndo huku kauli kauka kumekishwa ofisi ni murakenera demu na mumishu huku kauli kauke kama unaona we just wanted to assure the public that to us as a government is a milestone because this dam we never expected it to fill to where it is today. So much as there has been some other negative aspects of the rains, to us, especially in this project, we are happy that we have achieved what we intended to when we came up with Project 2. We also want to assure the public that they are safe, both upstream and downstream. The only thing we want to do upstream is to make sure that those who are around within the dam, we see how we are going to resettle them. We are in total engagement with them using our provincial administration. We are talking and we are sure we are going to come to an agreement because we wouldn't want any incidents that would cause harm to them. So downstream the water is flowing very well, joining Kariminu river as you can see, and the water will go down and join Chania and later on go down.
So we want to assure the public that the dam is working, the water is working, and there is no one will get harmed. The household, we have 34 households with a total number of affected persons will be 122. Yes, 122. Yes. How much has been set aside for that cost? Already we have you know, of course we will expect a valuation to be done, land valuation to be done, but what we want to assure them is that we have money to compensate them. There is money set aside for that in the supplementary budget. Most of them are not as bad. Actually, we would comfortably say, apart from dams, but those are small ones at the northern part, northeastern side. Those are the ones that have really been affected. The others, they are still manageable. There's no cause for alarm. Kudanganywa, tumedanganywa zaidi, na kwa hivyo tunataka kujua. Hata rais alikuwa pande hii ya Kanyoni na alisema pesa ya demu ya Kariminu, wale watu wote hawajalipwa, pesa yao iko karibu na imetengwa, kwa hivyo watatulipa. Na kutoka hapo hatujaona matunda hata kidogo inakuwa. Kwa hivyo sisi tunataka serikali ikiwa inasema ukweli wa kabisa, waje watuambie pesa hizo wametuahidi ziko wapi, ndio watulipe. Mimi ninapohesabu ma CS wa maji nilianza na Wamarwa, tukakuja yule Sisiria, tukakuja Cherogui, tukakuja sasa mwingine, hata ni wengi na sio wengi, lakini hawa watu wametuacha katika hali ambayo wakati wazazi wetu saa hii wamekuwa sasa wamegonjeka kwa sababu ya magonjwa ya maji. Na hapo ndio tumesema sasa imetosha, imekwisha, imefika mwisho. Ni kwa sababu kama serikali hii tunasikia hii sasa ya William Ruto tuliyoichagua, tunasikia vile wanafanya sehemu zile zingine, wanasaidia watu wa sehemu, na hii sehemu ya Central hapa kwetu especially Gatodo North, ni nini tuliwafanya? Sio hiyo ndi swali mimi ningetaka kuuliza hii serikali. Mpaka watu wetu wanakufa kwa maji, wako kwa maji. Mimi hiyo swali ningependa tu watujibu wakubwa wetu. Usiku ukilala unapata vitu inaenda kwa mabati kama watu, na maji imetukaribia, hata ukiwa jikoni unaweza ichota. Saizi wanataka tukue maiti ndio wakuja tuone magari ikitembea pale kwetu Gesagi. Hatutaki hiyo, na hatutaki 30 mita, na tunasema hiyo siku 14 haitukubali. Tunatakana siku 2. Kama hatutakuwa wamesema hawatakuwa tayari kukuja, tutaenda kuandamana juu wazazi wetu walikuwa na usima wa mwili. Saa hizi wengine unapata kwa barabara wanaenda wakiongea. Saa hizi unapata mtu alikuwa ako na afya, saa hizi unapata hata ako na kilo 20 juu ya hii mashida ya dam. Tumeambiwa watu wa Kariminu watalipwa mpaka tumechoka sasa. Sasa tumeamua either turudi kotini ama kwanza tuongee na serikali, tuingie maofisi ya ministers sisi wenyewe, tutaleta watu wote Nairobi, office ya NLC, ili watu wa Nairobi wawaambie watawalipa lini. Serikali ikifanyia hiyo wanaifanya haraka iwezekanavyo. Watu wa Kariminu ambao walipeana damu kwa moyo mjukufu kwa serikali yetu watafurahi sana, sababu wengine wametaabika sana na zaidi, sababu choo zao na nyumba zao na mashamba yao mengine sasa imemezwa na maji, sababu ya muhula huu wa maji imesidi kushida damu na ikashukua mashamba ambayo haikukubaliwa wakati ule tulikuwa tunaagiza tutachukua sehemu hii mpaka hapo mpaka pale. Murono thina haha iguru ni muiga mwetu migunda tutu tunini no ino minene ri mukaiga mutinio wa nuthandie mutigerio ciongi 30 meters, that is 100 feet roughly. Na hii 100 feet ri ukorwo kimenya mahanda muti wao hau ungikanyitwo kiutema ona no unwo maguru. Turegane na mita 30 nigucokera muregane nayo piu tondu hau niho turanyitirwo ngingo, tondu ria mokire manyita 30 ri hau hangi magutigira hanini ri warora ku na hindi wengi ni muria twaitirwo
ona gutie mundu wahotire kugura mugunda tuikarite uguo tigora wake hotie ugiaka kaundu uguo rigi tuikara tandu twi mai mairutu-ini ni undu ucio ngumwira uguo uguo kamite itu irauga mureke tunyitane nayo uria mekwenda tugeka mauga ni hoini riu kanini na kanene tukaimira totorokeria kunyitwo tukoretwo na CS hakuhiana twanjirie na Wamarua tugiuka Cherugui na we Cherugui ni utoe we waria na president Cherugui we minister of cooperation umwire andu a Kariminu ni marathinika brother witu Mathio hindi ya mheshimiwa ore wari mutumia hau niho Mathio ndonire ikio thiini uyu urona o tukirwira Kariminu micemanio twanathio tukuna muthenya no andu amekihiburania matwika riu rora thuri na atumia andu ni makurire ni ndoka ndona andu ni makurite andu na matire na riri ni guthinio ni Kariminu damu andu aya manengere ibesha ciao. Kwa hivyo we appeal to our president, deputy president na wajumbe wote wa hapa mheshimiwa kururia we kururia roria guku tukwenda kururia roria guku Kariminu riu oguo mwamuhurira ruhi aigue hari ari oke arurie guku andu aya muime Maai-ini. In actual fact niona no to appeal guku kwa the world environmental turia atiriri gicagi giki gia Gathanji kweri ni kiagirire guika miaka 10 githe Maai matigakorwo maingirite kuu nyumba citu iga o waka nyumba igeka atia igasinki toria muthuri ungi oiga haha nona koguo ithuĩ tukwenda nginya gicagi giki giothe nginya ha tauni hothe kurorwo na ritho ringi o imagine kuma riria mathimire na haha magithima magikiuga atene migunda ino turoya matire matwarira NLC migunda iyo maregister na matuturagia ha tuthiurukaga haha turagia thina wiha ni twirwo ni tandi ndi umwe we group ine ya president group ine tukoragwo nayo ya president ya WhatsApp kaundu kau ni ndikaikagia muno na gakarehe thina muno andu makoragia ika Kariminu yatwikire ki group iyo yakwa ina CS ta 5 nginya amwe anene ukoragia Kariminu yatwikire ki hingo ciothe no guthirukia ati wandate twaima kuo Tuesday niguo matumire list ya migunda thate kwa NLC riu ara turoria atiriri ndoka muri murona Kenya Gazette ciama ni twaigite turore Kenya Gazette ndoka here iroima kogo na yatumwo migunda thate riu tukarigwo atiriri mwagituma migunda thate kwa NLC ni migunda thate no kono ni ndumaga njukiria ciguaga no gucitumako igecitumako office icio maime mokete nako na guku na hihi ndio no ngitwira njukituma magwate tondu ndio tondu ma ni ate ithuĩ tũrĩ ature tutirakena riria higo ciothe turona ati kioro ta kia muthuri uyu umuthi uragithie kioro Laikire kinyonga to tweciririe tukurirwo mbeca ni athi water na National Commission tutoke ndamwira u to niguo kuri nguga cigo igire kana ithatu ha twaneania migunda itu tukiugago wega ta mwireti urenda kuhikio ni mundu ta macete tukaheagwo thota tukahakagwo tukanyua thota na tugacoka tukainuka kuma hindi iyo ri andu amatuite matunogetie wega makiunaga tari andu monaga tari ngoma to hindi iyo monaga ni mwireti maakienda riu guku ri guku ni gutarwo kuratarirwo na hindi iyo marokire gututarira maroka mokite maita meri ihinda rimwe magioka magitara mugunda wothe riria ringi maroka marekira bekoni maratathi mangita maya matune ni ukumona haria iguru magicoka magitwira maratara part 2 mwena uyu wa na kianda na mwena wa na rugongo na ithuĩ tugitikira no riu twacoka guikara thi na tweciria turona andu acio ni githiururi mari nakio tondu kiria matwikire kiundu tutoi tondu riu tuonaga marenda kuoya mita 30 o iria na riu tondu mita 30 moya ri mandigira na mita 30 na ku rugongo ndiro ndu ingika nacio na ndingirima
Undu uria ungi wa keri migunda ino ni turarimaga na tugathondeka kahua taru ni ndina kahua ha rugongo kahua kau ndirathondekaga na ndirarutaga kilo 2,000 riu ndingikirima tondu ni matarire na riu ingithie na mbere na kurima ngwikira fertilizer ta fertilizer ira ndatereire guku koguo ni undu wa hathara iyo ndingitikira kurima na ndingitikira kuhanda indo cia gutura guku thiini wa mugunda koguo uria ithuĩ turoiga na uria turenda ta community iria nyitĩirwo migunda nĩ itha moke matwĩre atiriri migunda yanyu ri tukuoya mita 30 matwĩra tukuoya mita 30 na ithuĩ tumere atiriri migunda itu ri angorwo mutikuoya kamugunda gothe ta gaka gakwa ri tiganai nako rekei thie na mbere na gukarima tondu no ndirakirimaga na mbere na nĩ ndironaga irio cia kuigana ndirathie gutaha maĩ na gikombe uguo ona ndingitiga maĩ riko ngore matheruku ngakiuria atiriri rĩrĩa tũgathiĩ maĩ-inĩ macio tũgwe kuo rĩ nĩguo thirikari ĩgoka gũtũruta twĩna mathĩna maingĩ kinya na ng'aragu tũrĩ onayo tondũ gũtirĩ kĩndũ twĩkaga atĩa tũrĩmaga mĩkorobea rĩ nĩ tũratuaga rĩu gwatuĩkire kwa andũ othe tugacoka tukoria atiriri miti irakohoka ikagwira mici tukarigwo atiriri iyo muti riri ugakohoka na ciana cie mucie cie Aikari eto tigakoragwo kuu ni Simba tukaiga atiriri na to ni twetekiririe demu yakwo ri ni tuike akurihwo ugetha aciari itu mateithike aciari itu matuikete akuhinyiririka muno ona ithuĩ tukarigwo ati ta tukurwo ni aciari ni undu wa demu ino ya Kariminu twetekiririe yake koguo turera thirikari ikorwo ikihika na ni ona thikũ icio 14 ndirona icio maigaite kuandamana nicio njega ni ona ndirona aiko gutigotuka muthenya wa umuthi rucio tutuike akuandamana tukinyere haki itu tondu aciari itu ni mathiete na mbere na kuhinyiririka